Parkov. Бар законда, таныш болған менен парковкага койдуруш керек. Парковкага коюлган камерага, жолго коюлган камералардын баарын талкалап коюшту. Анан кол менен тартып жүрөбүз, сотка менен. Кол менен тартып жүрөбүз. Тартпай эле коелу десек, күнөөнү кайра бизге оодарып коюп атышат да. Анан кол менен тартып жүрүп, киночу боло баштадык ата. Гай мени. Кимде ким араңыздарда ырчылар болгон болсо келгиле, мен клипиңерди тартып берем, сону кылып. Биз гай мени клип мейкер боло баштадык кийинки күндөр. Мына жол эрежесинде жок нерселерди кошуп аласыңар да. Өткөндө бир келин кайнатасынан обгон кылып туруп, ана кайра көчүгүн күйгүзүп коет, рахмат дегенсиз баягы. Мындай жүрөжүлөр андай жок да. Эми элдик эрежелер да. Эми эркектер менен сүйлөшсөк болот. Мына аялдар, мына байдын аялдары, чиновниктин аялдары токтосоң токтобойт экен. Токтосоң көрбөй калабы. Токтобойт. Акыры митип тоса баштады. Ой деп. Өткөндө бир аял тоссом токтобойт, митсем деле токтобойт, ана капотуна жатып алдым да. Капотуда бир каяктан келаткан ысып бир кайнайт, үстүдөн 40 градус суруп атат, жата бердим. Менден өткөн жинди экен. 5 километр айдап барды да. 5 километрден айдап барып бурулуп анан токтоду. Бензини түгөнүп калып токтоп туралды. Мени көрбөптүр, бир шымчык жаткан окшойт деп ойлогон окшойт, келесі убакта. Ушинтип күзө турган болсун да бар эле. Мына карабайсыз, мен бу жерди карабас, биз турсак жаман көрөсүңөр. Мына кызылдан келет. Өлөт. Бунусу коп өтүп кетти. Мына келет кандай. Ой, Тақсыр! Бер. Қарап тұр, қызылдан өтеді. Өзі Тақсыр. Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракату. Тақсыр, тура айтсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуф деп айтылады. Сіздік, рахматуллаху машинесі тұрады дегендей болды. Ошондай болобу? Жок, мындай тура айтыңыздар. Кечиресиз Тақсыр, мен дагы эми тургузуп келе айттым эле да. Эмне тургузуп келетсиз? Түшүнбөй калдыңыз, мындай. Намазды мындай жаңыдан окуп барып келаткан адам, намазды жаңыдан тургузуп келетем деп коет да мындай. Шариатта ошентип коет Тақсыр. Неге мага асыл атат деп кой? Мен бу жерде 3 жылдан бери турам куда калам. Өзүңүз намаз окуйсузбу Тақсыр? Эми биз жумушта. Каякта кол тийбейт Тақсыр, өзүңүз билесиз. Бирок жумага барып турам Тақсыр. Жумага барып келип. Жумөк турбайсыз анда. Не деп? Жумөк турбайсыз. Неге жумөк? Бизде намаз окубай, бирок төлкү жумага эле барып тургандарды жумөктөр деп коебуз. Анан жумага да барбай, айт намазда өлөрүнүн күнүнөн зорго уятынын күчүнөн эптеп барып намаз окуп келгендерди айтбектер деп коебуз. Тақсырым. Намаз окуп Тақсыр. Бу жерде турбаң, мечитке барың Тақсыр, мечитке барың. Мына жерге келген машина ошо мечитке барат, ошо жерде тоссоңуз ham жетишесиз Тақсыр. Ал жерде разак халал машиналар келет Тақсыр, тараптар менен. Сиз ойлойт окшойсуз, бул каалаган жерине тура берет деп. Бизде бүт өзүнүн ордорубуз бар Тақсыр. Тақсыр ошол. Брат, жолдо нарушение кылдыңыз Тақсыр. Биринчиден брат эмес. Не? Тақсыр деп айтам. Кечириңиз. Экинчиден өкмөттүн жолунда нарушение кылган эчтеке эмес. Алланын жолунда нарушение кылсаңыз жаман Тақсыр. Алланын жолунда нарушение кылган. Өкмөттүн жолунда нарушение кылсаңыз машинаңызды алып барып тыгып коет. Алланын жолунда нарушение кылсаңыз өзүңүздү алып барып тыгып коет аяка. Став. О жерге мындай форма калтак ышкырык менен барбайсыз Тақсыр. О жерге жип жалаңач голый барасыз Тақсыр, о жерге. Жылаңач барасыз да, кийими жок, кепим менен барасыз Тақсырым. Анын чөнтөгү ham болбойт. Мына ышкырыгыңыз, таягыңыз бар деп калат. Аяка барганда ышкырмак турсун Тақсырым. Катуураак демелегенге эмеңиз болбой калат Тақсырым. Эми Тақсыр, туура айтасыз. Ошон үчүн Алланын жолунан чыкпай жүрүң. Эми биз ал жагын түшүнбөйбүз Тақсыр. Эми бул жак шарият жагын жакшы түшүнбөйт экенбиз, кечирим сурайбыз. Бирок мыйзам боюнча но кызыл светофордон өтүп кеткен киши 3000 сом штраф төлөйт Тақсыр. Демек сиз өтүп кеттиңиз, 3000 сом штраф төлөшүңүз керек. Тақсырым. Башка вариант жок. Ол силердин кызылдан өтүп кеткен эчтеке эмес. Шариаттын жолунан өтүп кетпең Тақсыр. Шариаттын жолунан чыкпай жүрүң Тақсыр. Бизде шариаттын жолу, Алланын жолу, башканын жолу деп жазылган эмес. Биздин мыйзамда ушундай жазылган жол эрежеси менен жүрүш керек. Только өзү окудуңуз беле жол эрежесин? Жол эрежесин окудуңуз беле? Жол эрежесин окуган эмесмин, бирок мына Уста Давал Муалим сани деген китептер жуда окуганбыз Тақсырым.
Ayaktan düşünük var. Ушундай да. Ne? Жол эрежесин билбей атыбана кант деп айдап жүрөт. Özünüzde tarat var mı tarat? Tarat var mı taksırım? Taksir bizdin mıyzamda жумуш убагында daarат ал деп жазылган эмес да. Gördünüz mü? Taksırım. Şeriatta aytılgan her bir Müslüman pendesi tarat menen жүрüş kerek. Adam beytarat жүрбөш керек. Siz murdelespi, men murdelembi, Allah'a malum taksir. Bazı nerede turup ölüp karşınız? Sen nara karakçın ölüp karşınız mümkün. Oşon için tarat menen жүрген жақсы taksir. Oşa gördünüz silerdi mıyzamdı. Silerdi mıyzamdı dağı taratı joktor жазып, taratı joktor karmay verip, orta jolda mıyzamlar жоғалып кетip, şermende otasınlar burmalanıp ketip atat. Mına şariatты қараңыз, şariat başta qanday aytılgan жазылған болса, так ошондой өзгөртүсү келет таксыр. Деп ойлойсуз. Көрдүңүзбү? Ойлоп ошентип эле келет. Туура, негизи ошондой эле эле. Бирок кээде баш айланып калып атат да таксыр. Наркы айылдын шариаты бир бөлөк, берки айылдын шариаты бир бөлөк болуп калып атат. Астагфирулла. Аяктык ошондой. Жок. Мен көргөнүм айтып атам да. Сиз билгениңиз менен укканыңыз менен жашай бериң, наркы айыл, берки айылды угуп эмне кыласыз? Ой, анда ар кимиз ар түрлүү жашай берет. Силер гайлер качан эле бирөөлөрдү угуп калдыңар эле Жок, силер. биз только мыйзам менен да. Таксыр, мына өткөндө менин атам каза болду да. Атам өтүп кетти. Анан канчага чыгып өлдү? 87-ге. Алла Кудай рахмат кылып, жай жаннаттан болсун. Айткансыз, Алла разы болсун, рахмат. Анан ошондо Дора окуйт деп коет го. Жана таш окуш эле. Дора деп коет. Ошондой окуталы. Талил деп коет, ошондо окуш эле. Ошондой окуталы десек, таксыр айтты молда кебиз. Жок, окубай атса деле боло берет. Наркы айылда Айша атам өлдү эле. Өтүп кетти эле. Ага Дора таш окулду да. Эми ошондо кайсынысы туура болуп калды таксыр? Аныкы туурабы же биздики туурабы? Ушуларды бир мындай. Сиз келип калдыңыз да сурап көрөлүчү. Дора боюнча таштар боюнча айтып берсеңиз. Yo taksırım o taş turalı bizde düşünük yok gene taş. Taştı men köp düşünüyorum. O taştı özgünde jalpak taşlardan soran. Uşular жақсы düşünüyor taşlı. Turalar öyle urup koydu geçti. Jalpak taşın oşaktan soran jana siz aytып atkan taş paş turalı jana çıkıp atatqa jana asandı toktatqa dep atatqa birey jana kim mine bir bela alay dep koysunlar bu. Ana oşondan soran taksır. Oşo bilet taştı. Men taş boyunca düşünük yok. Yo taksır. Hem taksır bunday. Taksır. Taksır. Siz janatan beri daaratımı soraysiz. Sizde dokument var mı? Dokument bir görüp koyun. Dokument yok, biroq tayrat var taksır hemen. Dokument yok da. Dokument niye обязательно? Tayrat обязательно olsa gerek taksır. Şiddetten ata. Taksır mına meyli. Men sizdi siylap atam. Taksır ekes. Allah'tan korkon adam. Hem Allah'ın. Hem bunday da. Biz özü şariat menen jaşaylыбы же мыйзам менен жашайлыбы? Ha belli mına. Emi özünüzge geldiniz mına. Mına silerdim mıйзамda kança ayal alsa bolat? Bir el ayal. Mıйзам boyunca bir el ayal. Екі Екі ayal alsan kamal gidesin. Anan şu alağa için girmek. Bizde şariatta eğer bağalsan, muhtaç kılbasan, mümkünçülüğün bolsa 4 alsan daha bolat degen yer var. Gördünüz mü? Ne? Silerdi жақсы öken, je bizdiki жақсы öken. Bizdiki mınyağı liboyuna жақсы. Bırak şariat boyunca siretki yaşken. Onda men şariat boyunca gidiyor. Şariat boyunca geledi. Ana berekasın versin. Namaz okumasak da bir yakın şariat boyunca kılıyor. Gördün mü sen? Namaz bilen işi yok. Katırga geldiğinde şap durulay zaten. Duraken. Ey taksir. Elçi namaz oku Allah'ın yolunda tüz yürüp alıp dur. Anan o şey 4 tane raşat alınız taksir o. Namaz oku atıyla birinci şaka raşat alı var. Buraydı. Taksir hem sizde siyleyiz. Meçitke var, bir yerde turba deyiz. Biz kızmattavız. Ötkönde Bişkek'te meçitin açılışına bardım bir o. Barsam meçit saldıran kazayın ayttı. Ey, şariatta 100 gram içse bola öğretiken dediler. Estağfirullah. Bilimdü, iki taksırlar oturdu ile un çıkmaya koydu. Mine içse bola öğretiyor, içse bol koydu. Emi al un çıkmaya koyanlar özlerinin amalına öz cevap verir. Bunday da aytılgan. Şariatta arak mekruh da emas. Arak haram da aytılgan. Şariatta. Araktı içmek dursun, karmamak dursun, arak var yerge girgenge bolbay şariatta. Magazin soda bulası. Haram. Narağını ötüp halal taksır. Astagfirullah. Hemen taksır mınday. Bizde mıйзам boyunca mınday da нарушениені штрафтарды төлеп қоясыз. Болмаса о камерада қарап тұрады, начальниктеріңіз қарап тұрады taksır. Taksır siz o kameradan korkmang. Oşul kamerаңызды, начальнигиңизди сизди баш кылып, üstüde Allah qarap turат. Oşondan korkun taksır siz. Sizge kantip düşündürem taksır. Anda mınday kılıp, mınday kılıp. Şariatta gayiga 3000 so'm bersin deb yozilgan emas şariatda.
Şeriatta cesim, cetim, cesir dananda kulak murdu işlemegenlerge uşularga mayıptarga versinler taksir. Bir yaşına kaybalık uyat bolat astagfirullah. Koyun ondan nerseni. Yok, nizamda şundaydı taksir. Ondan Nizamda nerseni. şundaydı. Taksir, ben sizni kıynamayın, ben sizni sıylayayım. Bundan kaldı. 3000 deveyi 500 son birinde akırın ketip almadı. 500 son. 500 son birinde şart cılıp ettim. Dur bak. Bunday kılal taksir. Bunday kılal taksirim. Siz de bala çakma ağam dep jüresiz. Men de bala çakma ağam dep jürem. 500 dimden alas. 50 vereyin 50. Taksir, siz de taksir dep sıylavatsan ayrıca. Elik songa bir paçka sigarette gelmeydi taksir. Sigaret almam taksir. Sigaret şeriatta makruh dep aytılgan. Taksir, bundan koyalım. 500 deveyli, 400 verin ketip. Gördün mü? 100 son kan da. 400. Bunday taksir. Men de kara. 400 Bunday kara. 400 dediniz. 400 demem. Ha. Men dağı 50 so'm dep pas ketmeyin. Men dağı o el tanıgan, men dağı o normal kadırı var taksirlar men jürgen şimdi. Tokulvatga taşlap jürgem. Ama taşlap jürgem dep koyam da. O oşonda ilimli adamlar menen jürgem taksir. Men dağı pas ketmeyin. 50 demeyin. Ha 50 demeyin. Men maydalabayım. 10 so'm koşam 60'ga kay verdiniz mi? Kay berasizmi 60'ga? Jaman aldaydı kes taksir. Anda olup bitti. Şunda istenen ne? Koyun taksir. Koşun, kişine koşun. Koşumda ben taksir. Koldu verin. Oşol 10 so'm sizge 100 so'mda hizmet kılsın taksir. Verin. Kalgan Allah versin taksir. Meni qarang 60. Kan bermedim. Berseniz koy verseniz oşo ketdim 60'ga. Koşun. Baptır taksir. Bir söyleyeyim şu. Makul bolsanız oşo bol bolsa mağa gay köp söyleşi bolam. 70'ge barakanız var mı taksir? 70'ge barakanız var mı? Taksir, özünüz bilesiz. Allah Taala bir işen dü, merim dü, doğru geldi. Ben yalnız emesim, bizde de naçanlıklar var, özünüz bilesiz. Mayda soda. Şuna koşun. Mayda soda bir bela turbayız. Koşun taksir, koşun. Bu mağa sen Ben 5 som, 10 som için durgan yok da, şahında duram, ısıkta duram. Bırakın. Boptu taksir. Şurada soran kaldınız. 70 demeyin ha. 70 demeyin. 90'ga kança koyup verin. Şunu aytın ki 90'ga yol var mı? Şuna koşun. Yol var 90'ga. Koşun taksir. Verin şunu. Koşun, 5 som için. Parana 90'ga koy verdiniz mi taksiri? Girele bela benim atasına. Hayır gelecek bu taksir. Baytan beri diyakta karab duran bolar bol boş sakal. Taksir, siz aralaşmayın, çıkarın sözünüz. Özüm kutkudayım yine. Özüm kestim böyle bas beni. Kaça verdim? Bunda yol kal taksir. Tak. Yolda gelesem toklattı. Ha. 3000 so'm sonra anan 500 kaçtı. Ben yelik verdim. 400 kaçtı. Ben pas etmedim. Şu koşkanda 10 kaçtım bak ıstanak. Bırak haram kıstan. Jakşı koşuptur. Abdan jakşı koşuptur. Moldu alsa alat 10 oyun bilen koşpay. Koşanda gele koy. Taksirim ben. Ya. Taksirim ben maydalab oturup 90'ga çıkarıp koydum. Jakşı. Taksirim meniki görünüp kaldı. Bunda gerek kalmayın. Taksirim. Hoşol 10 somda Allah veretsiz ki. Ne kadar söyleme. Ben kulağa şükür münake. Nikah iyi vatasına, canaza var vatas. Sen de pas etmeye de. Gülümceyle para çakmaya git. Şüşküm ne dediler? Berakan var. Buna uçuk kişi hançamcadan bir şey kolu karmaydı bu kişi. Düzga berakan var. Verdin mi? Şart ketkile, day. Yürü, Kalkıp kalmada berek versin. Ay vergen de berek versin. Bırak bana. Jakşı. Hemen o somçu. Amin. Karmağına koy vergenge berekesin versin. Allah'a. Ketkile getir. Gel ortamçılık kumber koy. Ya. Ortamçılık kumber koy ortamçılık. Ha dalgalçılıkın da. Ortamçılık. Gel. Ben de öyle. Hala kim böyle de ne? Bile olsa olur. İyi koy üstüne alıp et. Canına koy versin oğlum. Rahmat. Hazır sizlerden aldığınızda çığa turgan karındaşыбыз бул кичинекей эле мектеп окуучусу да. Анан сиздерди ушул майрамыңыздар менен куттуктап, үлкү майрамыңыздар менен куттуктап бир татына кайрыларын тартуулап коеюн деп атат. Сиздердин бир кол чабыңыздар аларга чоң бир бата болсун. Чоң сахнага чыгып келаткан кызыбызга бир кол чабып койсоңуздар. Сиздердин өзгөчө кол чабыңыздар менен Диана Артыкбаеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Диана Артыкбаева.
Taң at elekte canı tınçıbaydı da bu kişinin yoksa. Taң atpay kayaktan geledi. Molda göçügün çayga elekte dağı bir demeni başlap koyup geledi. Bu şumşuk jön jürübeydi da. Dağı bir belanın başın başlap koyup geledi da karasana taң at elekte hiç kim tur elekte. Ya bu ölgönde de jön jatpaydı, ölgönde de jön jatpaydı. Ölgönde de arvaqtardı jön jatkızbaydı ko bul. Tursaňar süleşeli, tursaňar süleşeli dep atar. Gelet kanı karasa şüp şüp. Hey, salam aleyküm. Aleyküm assalam. Kandaysa ki? Jakşı. Kayaktan bu. Uşu yaktan özüңçü. Men sizni görüp kalıp Ha. erteminen kayaktan gelip ta tınçılık beken dep sizni kütüp kalamaz. Hazır ele oynatın. Olda tanlı Ozrayla ya. Sen hele tınççılıkta ağlap kalgandırsın adam. Meni görüyorum menen arkaysını aytıp, o ölgönüme çeyince her balağa çoğuru vürgen boluşun gelecek. Beni öyle tanımadın. En jakşı görügen akam siz bolsoňuz ana siz mende şeksiz. Oğuzunu calayaktay kılım. Gelip oturun aka. Nabarat ben seni görüp çoğuçudum ata. Aferin nege? Bu Taŋatpay göçöğünün başında mine kılıp durat atan. Adatlıca dağı ayalı kuvup çıkkan mı dep kaldım. Kaçandansa katınlarından kaçkanda şu göçöğde turup kalçelen dedi. Yok. Tınççılık bu. Tınççılık aka jakşı bana jakşı. Jakşılık ele bolsun ata. Oturun. Özünüz Bir tünde 5 katını kıdırıp çıkat ekesin atan. Toktot da men silerge kançaytam ey toktot kılap oldu jet ettim. Bir adam bir erkek uşu paraleline 5 ayal menen kantip yaşasınlar. Yok. O şariatta 5 önü ten kara degen eken. Ana şu 5 önü kavaran turam da. Şariatta ağır kanday aytadı. Den soluğuna da kara da. Şariatta aytılgan ele deyivermeyin. Siler de karıysınlar, siler de benim yaşıma jetesiňer. Erkek adam 60'tan ötkenden keyin bu oldu. Jür anan sen de kanan keyin. 5 katın mes, 1 katın menen işin yok anan. Ecesindi deyip oğlum. Ay aka, valla desek ha. Jüresin anam 5 sindini jetele valı. Ha Kuday sapta. Hey, özünüz kayaktan aka bu. Taŋatpayla kayaktan geledi. Özüm oşa jogorу vardım hele. Jogorу kayaka vardınız ya. Hadi jogorku gengeşke. Kaysı kengeş aka? Jogorku gengeşçi tigi bulaktın başındadır. O çimpiriktikine vardınız mı? Hani sana çimkirik deyip kim ayttı? O eldim bariyle aytıp jüröp çimkirik de öyle. Kaysileyle aytmak hele öyle. Her kimge at koygondan biz nailde senden de başka akmak var bu. Ya koyun Sen hele koydun da ta. Ya men kayaktan aka koyun ki. Menden başka akmak yok deysip aka. Ay bilmem kan çakmak boldular. Aylalamda böyle akmak cüret kaysınızın bileyini. Oy o. O ıldıkı gençti tanıysın mı? Anı kör genç dep koyuşat eken. Nege? Kör gençmiş. Baya eşiginin altında musur jatsa dile görбейт. Даже murduda jit bilbeyt deydi eken. Dali iti ölüp jatağı, mışık ölüp jatağı atta putta ötüp keteberet eken. Anan anı kör genç dep koyuştu. Andanılar görelemez, mankada genç kodayım. Oşonday yakşayt ata. Oşonday bir bela. Jit bilbese etanları. Evet. Atıgı jogorku gençti mine çimkirik deysiler. Al başı çırdan çıkmagan bir neme deydi. Çırdan çıkbayt deydi. Anan murdu mol jerge çeyin alıp kalat. Anan biröö gelip tart debeyince tartbayt deydi. Anı çimkirikten koyuşturdu şu. Anı getiriş gerek eken. Getiriş gerek. Göçürüş gerek eten. Ata bulaktın başına oturuyor, murdun ağzı otursa, ıldıyacak da yel içi vatattan. Çok tuğra aytas aka. Yemi
bir jılça çydap turayla. Esingizde mi? Atası ayttılar go, özüm menen koşala ketem degen. Ne ala Ala geçecek git, ene? Xuda kalasa, ala git. Faydası yok ne benim bile gerek. Ova desen. Atası ala getken çele geçecek en tezir ala. Ova deseniz. Git bala. Get kalkanacak şeytanı. He, özünüzde şaka. Nege vardı da? Oy, cönce ele. Bargam da. Ne bildim ben öyle kalmam. Geden de gel dedim de. O bir jılça çıdasak ketet. Atası alıp ketem demedi böyle. Hamda canağı hükmet. O son için bargan koydu. Hükmet Hazır barsam hükmet hoşuyak da gel. Hükmet uşakta жүрөбү. Oo. Anda bul hükmet keterin uğup algandagı jerin satып alayın dep barıp kaldı okşo. Bil beni. Gide degen anda. Yer jönünde çini kudayçılık uğukkan yok mu yer jönünde? Başka jönünde gıcıldaşı var işte. Ne jönüne? Oşana Canagıl hükmetin bacası telefon algan mı? Ce bacasının balası telekom algan mı? Usul jönünde kızıldaşı var işte. Jakseli andı ve attım atan. Karganda uğragan mına bul kulak atan. Ay. Jaksel eme olmay. Atom murda bilesin o kimdin üyüne kim gel. Mine söz balkonun bağrını aytıp duracak. o deseniz. Kıskası ben şunday düşündüm. Oysa hükmetin bacasının balası ce bacası telekom alıp tigi çimkirik doğulasını almaya kalsa gerek. Ben şunday düşündüm. Aga. Vay de. Niye o çimkirik doyla alav aga? Onu yatar. Al çimkirik doğul almaysa en iş kılmaydı. Onu yatar. Hey, al çimkirik cerden de doğul alattı, gelden de doğul alattı. Jakşılap suragan kişiye testten de doğul algan dep жүрüşөт. İyi aga. Testten alışı mümkün aga. Ötkende attık takalat olayın dep barsam, janagı at takalagan kıçkaçı var go. Oşonusu $600 kıçkaçı eкен. Ama bunu alat eken anda. Kalpele ölmüş bolup atat, alat atat. Ya bu naçarrak kişi eken aga. Naçarrağı çok sele, vapsili adam emes. Vapşaktan mesi oşon. Görünüp durat. Uyat çok da bular. Oşondoy. Dayıcı uyalmayız Ne deseniz. niye uyat? Bularda uyat çok bu gençler. Cönele şapkesin pasa giyivan, beni uyalmatam deyiveriyor. Vay. Hey, esinde var mı? Cenab-ı Rahman menen Tınar'daki uşunun çimkiriktin koyun kaytara koyavuz dep kesilip ketedi işte. Oo. Esinde var mı? Esinde. Oşonda da men ortogo tüşü var kimge jaman jakşı görünüp atıp alıp kalgan. Ova deseniz o. Eldim bari bilet bizden ayrıldı bari bilet. Şu ököten iteken ata. Mezdi bıraçım oşondogu doğulamdı yemgiçe berişeli. Siz dağı doğulanızda. Rahman ilgetten işte geçecek. Oo deseniz. Amına bu caşa vakırda aytam da bunun tınarı mezele tıvar eken ata. Ova deseniz. Verip koysa bulut da. Bir koysa olmakta kança jül öttü ama. Oynayın da ata. Çıkırık da bol baba ne me gerek. Ya vapşak. Uşu Rahman'a mal kaytar tavu yaylanayım. Ova deseniz ova da. Rahman degen aylana gişemez de. Ova da. Şu kam yağa. Minege kamalıp ketet istağanın bilesin mi? Yok men. Rahman mene tınar. Jakşı ukmadım aga. Oşo çimkiriktin bir tekesin çok atıvırgen. Oşon için kamalıp ketet işte. Al tekesi bir orusuna korotuna düşüp hanım pomidorun cep koygan bu mu? Ova deseniz. Oşondan beri tavışmay. Çoğalıp gitti, boğuldu dep tümülüp kalıştılar. Bareken geçer tavıştı. Tavuz kalıp jakşı oluptur. Suraştırıp görsem, onday ağırotuna kaşasın var süzgülögölü çıneken. Yok pomidorun cegembi cebegembi mi teriştirgen adam.
Aytamata. Şu Rahman'a da o şekilde mal kaytartabı diyeyim. Olmadı. Tınarga meyli caş para. Hey, mal kaytargan kişi, mal kaytargan adam. Maldı öğünün tanı. Tora. Yeninin tanı. Tora aytar. Hey, Rahman mal tanımak değil, giyip жүрген baypakın tanı baydanan. Bir butuna kara baypak, bir butuna ak baypak giyip çıkıyor. Rahman mal tanımak. Hey, uydu niyetimiyle toğuk niyetini ayırmasın bilmekten. Rahman aka. Ne? Baldarın tanı baydanan. Baldarında. Cana canında жүрген kanı vegi var. Ova. O sonu ayaldarından suraytmış, bunu kiminer törödün öreledi. İlgeri uşakanı vegi, müken, cesardanı, müken. Kimisi gelin bilmem, kişine kendi ayalı çalatmış Rahman'a. Balanı Sadik'ten alıp koyucu benim kolum boşa koygan. Varsak Rahman'ı ap geletti. Gelsele bayağı bala Rahman'ı görüp alı bile, ökürüp bakırı bile iyle vatat dedi, ökürüp bakırı bile iyle gibi. Ha görse başka bir önün balasınca telepası verir. Anam uşuğa mal kaytarttı bana. Maldı malga kaytarttı. Şundaydı. Şunda yatasın. Bu paketli kayaktan almadınız. Jana joğun paket kokşoş ekan. Qobunuz. Ne paket çok oldu. Abi. Ne uqpadınız mı? Çok. Paket joğul jaman bolup atabısınız. Yok. İzdep atabısınız. Bunu. Bunu o MVD bilen KKM'de izdep atar. Boşoğu çeyince. Uşuğu ceyin apay uqpadınız. Al kimlik ki? Haligi murdağı başı var bak ya, murdağı başı. Oşonun paketimi iştep atsın. Al kimge ver. Al aytat, no, qara suluklar götürüp jüretele degan. Kara soğukluklar desene Rahman anda. İyi. Rahman aka paket götürüver. O götürücü. Pastayana uşunda paket al. Bir de gömür salıp bir de taş salıp alıp öyle Kıtay'a dönüp kalçına. Probaga gitip atam deme. No pakette ne var aka? Menin doğulam. Böyle. Ha? Anda verin. Nege? Ma verin. Hamalıp ketesek ha. Elin bari izde toplaydı. Nege kamalıp gidelim Niye ya? bu kola mı? Men dolam. Koy de. Hamalıp ketesek ha. O nege kamalıp mı? Verin adam. Afiyet. Hamalıp ketesek arganda. Uçsan bir bere. Hamalıp ketesek. Buran toylasını alıp aldın. Ben kanday uğragan bilenik bilezim ki. Qanday özünkü milisaga tapşırabız. Yaylanayım ki da hey. Bosqol Ayıldın bir aksakalı katarım elinde doğulan bolu bu. Vay. Qantip senin dolan bolsun Hey bu o İlger'ten atam zamandan kalgan Kırgız'ın kanına singen dola. Qandaylı qanna singen dole. Afken. O yetkende buzurman kul neveresine oturguzup toy ver barbay kalgam ayında çok. Erteminen çaldı gel doğulan ıstalıp getin işte. Anne olgan dolan. Bu ustukanım. Ocu. Bu ne? Ben dişem ben. Usta kanı ne de aytpaysın bana. Dole de. Anam ne de o? Eldi var dole tapayıp bana. Emoşonu aç kıçak tele basa kal. Savaş atmayın. Şöyle böyle usta kanı aytpaysın. Lan Rıspek Şentürüyev, Abdulda İmankulov kol çalır bana. Sandra kol yapıyorsunuzlar. Rahmat. Mağan ile kol çarpmamışlar mı? İndire bir önün balasını. Senatan beri estrada uğataşlar emez men. Negizi interiörgünde toylarda amday tamaşalap aytıp kalçıram mınday. Men akıl esim jayında men ırdabayım dep. Aman. Başka baytal jarga da koyatkan eме. Hazır akordеонun koştosunda dağı
bir-iki çıkarmaday tartılaylı sizlerge Atay konsert gelgenden keyin mınday surolar boyunça ırdaylı misal üчүн Бек Байкайбыздын концертинде, Гүлжигит Оостун концертинде мындай сиздер суранган ырларды ырдап берет го. Албетте аларчалык ырдай албасак дагы сиздер айткан мындай чыгармаларды аткап беришке колдон келишинче аракет кылалы. Кимдин чыгармаларынан баштайлы? Я. Дагы жайым мындай улуулата баштабайлы, улуулата. Я. О, карабул жаптар көшөсү, а? Ырыспай көшүн ырларынан, а? Айтылып келет го бизде ырдын пири ырыспай деп келет, ошон үчүн ушул ырыспай агачтын ырларынан сиздерге тартуугалы. Равшан, бекырпайчы. Ырыспай көшүн ырларынан сиздердин сурооңуздар боюнча неме? Ырыспай ырларынан Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы концертибиздин коноктору. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү маанай каалайбыз. Суроолор боюнча ырдын бири Ырыспай Абдыкадыров агайыбыздын Ак колдар сени сагынар аттуу өрүн аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. İçimde kırgın çağın var, İzlesem tügü tabılar. Aylanıp külgü konmosunda akkular seni sağınar. Aylanıp külgü konmosunda akkular seni sağınar. Tağdırga arkin keziget, tasiri güçlü sezilet. Kecikme uşul durmuştan da keziksem deymin tezirek. Kecikme uşul durmuştan da keziksem deymin tezirek. Turmuştum arkılda mı var, tuzu var şirin balı var. Bir o külgü konmosunda aklılar seni sağınar. Bir o külgü konmosunda aklılar seni sağınar. Almalı gülün şağı var, aytigen tündün tanı var. Akır külgü konmosunda akkular seni sağınar. Akır külgü konmosunda akkular seni sağınar. Akır külgü konmosunda akkular seni sağınar.
çaldıravay su kop koy nane. Hazır cindenin gelir. Suyu baylıktı. Suyun tiyip alğanға çeyin ele baylık eken. Tiyip alğandayım boldu tüyçük. Alo. Rada. Alo Tınar kanday? Abdullah qandaysiz? Жақсың ба? Жақсы, жақсы, өзіңіз қандайсыз? Сол жақсы ма? Жақсы, бала шақаң жақсы ба? Жақсы, жақсы, шүкір. Өзіңіз қандайсыз? İşlerin жақсы ба? Жақсы, жақсы, тыныч құдайға шүкір. Өзің жақсы еле, отырам үйде жақсы. Бала шаға тыныч бейді көрсеңе. Ой тынч еле, құрып қалсын. Жақсы, жақсы. Мен деле үйделем, мынака жаңылық жоқ, отырам құдайды өле. Өзіңіз қаяқтасыз? Ой үйде еле деп атам ғой, мен қаяққа бармағылы, мен де қаяқта жаңылық ұша. Үйде тұрсам. Үй оқаты бүтпейді екен қағар ергегіз. Ова. Балдарды мектепке апардым бүгін. Садик апардым, ошо. Азыр жеңен келсе, тамағын беріп қойып анан кир жуусамбы деп аткам. Жақсы. Өзің айылделесің бі? Ова, айылделемін. Жана телефон çalsam албадың. Ова, телефон çalған кез ұқпай қалыптым, неме? Нан жауап аттым, әлі, Мен саға бірдеме айтайын деп аттым еле неме, аялың жоқ бұ жаныңда? Жоқ, ал. Geliniz Çorlu Kassa'ya gitken. Somuz geçeyle Çorlu Kassa'da деп atmadın böyle? Oy gelininiz gündele Çorlu Kassa'da, aka. Ali elin bari mene Çorlu Kassa'da da menin oynayıp al. Başka bir elin bari mene Çorlu Kassa'da. Andan göre ben sizge bir deme aytayın da atkamak ki çalıp alğanız yaxşı oldu. Özünüz elesiz mi? Özüm ele. Neme Abdullaka? Hop. O kara soğan moşnu Spartikolar geldi aka. Jamman soğan ekan. Neme Жол Спартикадан жеңем айтып, бирди алдырбайсыз өзүңүзгө. Анан Абдулдаки алып тур деп сизди көргөз, мен дагы алдырып алайын деп аткам бирөөнө. Sadaqa olayınım ay sadaqa olayın. Men jönünde jaman oyun biyikte. Oşo men aytsam ele jеңең alıp bere kalabı. Jеңең kara erkeksin, jеңең alıp bermek tügül. Көчөгө чыкса эле шайдот, шайыр демеле. Үйгө келсе эле үңүрөңдөп эле кагынып, силкинип эле, кекетип эле кишини. Бала чаканын да жүрөгүн алып бүттү кара жерге. Abdullaka. Al mine birle sizdin үйүңүздө дейсизби? Бизде деле ошол экен. Çorlu Kassa'ya gettim dep 6'da getet çıkıp alıp giyinip. Tünkü saat 3'te gelet, 4'te gelet, tankı saat 5'te gelet. Bayağı günü tankı saat 4:30'da gelip alıp. Kordo jasap koyup olsun deydi aynen aynen. Tankı saat 4'te kordo ayak varam ekan men. Girip alıp kusup atat. Badırаңı dele çıkıp atat. Pomidoru dele çıkıp atat. Mirzalim samsasını oşol ele jegen mine belayla ayın. Samsası dele çıkıp atat. İşin es babda gayrene platoçkasını çevirgen, platoçkanın jarımı çıkıp ketdi jönele. Kara jergesin. Hem seniki de kussa jaşta, içine karmanat deseň. Meniki kuskanda kara jergesin. Bari boşop ketip atmaydı. Tangamal gir juup oturganın elestetmişi. Tınar. Şu men oylop atam da şu сволочтар бирөөнү таап алган эмеспи? Tapsa tavasınca, ölüp ketsinçi, taap alsınçı. İçinde kulak meyvesi tınçırağı oturat elek taap alsa. Oşonu aytam da. İşin es baka. Şu gelininiz Çorlu Kassa'ya getkenden şu tünnümünün dua oldu. Tam Kuday gelmeye kalsa eken, bugün gelmeye kalsa eken dua oldu. Tapsa tavasın araca giysin. Bir günü tumşuğu taşka tiygen de gelet de gayra. Oşonu aytsam. Jonga bir günü bolbosa bir günü tumşuklarına su jetkende gelet de Kuday albaklar. Ayakka barmak ele. Size gözgüm ne aka? Ölüp ketişmeyi. Size gözgüm ne? Üstüyüzde büyüyüz var. Giyimiz bütün baldaroz aldı usta, otur usta. O desem. Neme Abdullaka? Ben ananırak çalsam bolu aka. Ne oldu? Neme
Uy sağvalayın anan çalamak ha siz ya. Ha, meyli sağval uylarımda. Uyların sağval bana sözsüz çale. Ben bir ay nerse aytayım diye atkam sana. Makul ake keçirek. Bol olsa WhatsApp'tan jazamak ha. Ha, mende WhatsApp yok bu telefonda. Bayağı, Genele tüzele çale. bayağı telefonunuzga götürüp biliyoruz. Makul tüzele çalamak ha. Meyli. Makul. Meyli. Hey! Muzur düzükte ötmüşsün orada. Oturuver caldırap. Muzur toruna çıkıp etmeyince. Yahu onga şeyin ölügon kişide yoktadın ne? Şal diygensin. Ya adatınca da serial görüp oturdun mu? Ulan iğrap kayra basılıp. Hey! Bir kıykırbay ökürbay gelgen günün bolo mu senin ya? Hey! Gelcirmeyi çeş zamok. Bir kocan otursam kaçsam mı Hey! Seninki aykan yerim yok, benimki çeç. Ayak demez, ıldıyacaktı çeç. Hem bütün özüne çeçmal şehir görsem ne diyeyim Hey! ya? Gelcirmeyi çeştiğinde çeş. Ağzı. Namusdan kalk, çeş ol. Hey, ben onlardan. Uf, çarçap ölüyün deyip geldim. Eşikten gelelek kişinin nervini oynaysın. Anam bir de seni döngülsün bu da değilsin de. Bu kişinin nervini özün oynap koy. Kişinin nervine sen oynamatasın mı ben oynamatam. Baştaldı da baştaldı. Hey, Arkaçandan bir kaçan gelip bile kek edip oturasın. Eldin ayalları cönele gele tekin. anda o şey eldin ayaldarını al var. Almadım mı seni? Senden kutural bayatı ve eldin ayalların başmuram. Yok geldirme, hey. Çay payın var mı? Kursağım açı ölüyün deyip geldim. Emi göçün yuvası otur çık içine. Demin di bas çık. Helal ayın. Ben avtomat bolup keten bilmeyin ya. Uşunday mı? Bereri bir çını çay, ошондо да характерин көрсөтүп, жулкуну улкуну атып араң берет да. Сен сага өзүм эмне жетпейт я? Айтсак мынча эмне кутурасың я? Эмне кутурасың? Жер менен эмес, кичине жер менен, үйүң үстүңдө, балдарың маңдайыңда, кийимиң бүтүн, кардың ток. Жакшынакай жадырап, жайнап эле оокатыңды кылып отур да. Кел жибей, акмагай кычан болсо. Илбей! İlama, ne o gitti? Ecem çaldı. Kızın durmuşka uzatıp attır. Gelesin bir dedele baldardan boşup para albayım dedim. Baldardı sadik alparıp koyuyla para ver de. Ne giy parayı? Futbolka şortikçem var. Hem de cılağaç kaldım böyle ya. Kostüm şunun durmuyor, kostüm şunun giyip al para ver de. Al kaşmışım sene gözü üylengöndüğü kaşmışım bolup atmayın. Güybüskür. Sen mençilep bir kıçıragan bir çoğun kızmatta iştesen jıl sayın birden kostümsün olup atıp kuğratmaya ekensin. Özün ay sayın iki yol almaştırıp atasın. Bir de medesile bunu koyup koygon develi. Benim kaşmışımı büt Kırgızstan gördü. Kıyırattın akmak, senin kostümsün gibi kurat. Yaldıra böyle uyda serial tikte otursan. Bitkil işten kırıp koydu hep. Geliciregen akmak. Memnunca koydum. Aytçı deli. Üyde kim kazayın akırı, kim kazayın? Uyda. Ne kazayın, ne oldu, ne kazayın? Ne oldu? Ya, ne oldu? Ne oldu? Cönüne surap koydum. Bunday erkekdey bolçu, erkekdey bol. Ben sana kança aytam. Üydünüp deyip bırындap iylebайм да. Erkekdey bol, tars turus kıymылдап кичине. Serial көрүп деп отурбайм да. Futbol көрүп, боевик кинолорду көрүп кичине. Мындай erkekdey болчу. Мына futbol көрүп, мындай serialды токтот, futbol көр. Ben serial görüm. Кел жүрбөй, futbol көрөбүз. Serial görüm ben. Futbol көрөм. Serial görüm. Мен futbol көрөм. Ben serial görüm. Serialda көрбөйбүз, futbolda көрбөйбүз. Тур тамагыңды жаза кетирип. Ben жазавайм тамак. Kapırı? Ne oldu? Да потому что мен erkekmin. Erkek eken ne bildin be? Sen erkek emezsin. Ben erkekmin.
Oldu men erkek işin kılam. Oldu jet. Mına onday boldum men. Точно эркектин ишин кыла аласыңбы? Erkek işin kılam oldu. Точно, э? Jet bana. Tuğandarım deli iten aytып atat. Argın bizge. Эй! Точно эркектин ишин кыласың, э? İşin kılam ben. Экөө ыйлабачай бырылдап. Бас, азыр тур дагы. Экөөбүз эркектин ишин кылабыз. Тур. Бас үйгө. Бас үйгө киребиз азыр. Men luşçu tamak жазайм. Эй! Эй, келдиңби? Акылда Иманкулов, Жаңыл Кудайбергенова. Çaval. Ayallar jirgip atat, çavalыңыздар мени. Assalamualaikum alakanın çapkanдар. Baştavay bu batıraқты перде жана жабықта бияқтан ышқырышып атқандар. Ең амансың бұғандайсың, бүгін күн өткен майрамды сағынып тұрған жандайсың. Handan aldığa qadam taştayın, Aytulu бүгін майрамды мен ақындық менен баштайын. Alışpaysın бербесең, алыстайсың келбесең. Ақындықтан не пайда мындайдан ырда бербесең. Азаптың күнін көрөсөң, егерден адалдан рызқыңды тербесең. Бүгін майрамға келіп көрөм деп, уақытым бөлөм деп, күліп бірге жырғайым деп, ешқандай жұмыс қылбайым деп, сатиранын астында саясатты тыңдайым деп, төкмө бәлкім чығысса, ең айтқаным бірге ұғам деп, алақанды чабысса, қалың елменен тұрам деп, мында келіп тұрғандар, амансың бұғандайсың, құдайым сүйген жандайсың, анда бірігіп бірге бөлінбөй, бейке қадам таштачы, бірігіп бірге ұшындай, ой біріңді бірің жақтачы, сыртта доллардың курсы күн сайын көтеріліп атқанда, менің дағы курсымды алақан чапқана бір көтеріп таштачың. Дарт көрбөсүн эч качан мынан алакан чапкан колуңар. 6 күн өтчүң өмүрдө, арманды салбай көңүлгөң аман эсен болуңар. Жакшы жашап жашоодон ылайым 100кө дагы толуңар. Эң ишкең асын өмүрдө, тилек максат оюңар. Эмиң акын келип ырдаса, эскиден элим ушундай, жанына жакын кончеле. Эскилердин акыны ырдап атса жан дүйнө, ырахатка толчеле. Жаңылыктан ырдаса жамы жұртым жақындап, жанына жақын қончеле. Ескілердің ақыны жаңылықтан ырдаса жан дүйнөсі толчеле. Ескілердің ақыны бүгінгі күндің мындайша чиркен интернеті болчеле. Болбосоң ақын жеңі жоқ, айтышарға теңі жоқ. Қызылу кереге боз үйіңдің içinde қомыстан ырдап тұрып тұр. Елдің бары батпастан сыртынан көңіл бұрып тұр. Чындығында жеңі жоқ, қалемпіреле құрчеле, сөздерің абдан мұрчеле. Елдің барың ырдаса сырттан қарап қалчеле. Беріліп кетіп келері керегенің көзіні баштарғантып батқаным байқабастан қалчеле. Болбосоң ақын Арыстанбек қомыста төгіп тұрғанда, бұлыт қаптам асманды нөшірліп жамғыр қойғанда, бірдің адам жылдаған алақсыбай жамғырға ақындың кебін тыңдаған. Болбосо мынан ақындар мемің өнерің келіп артынан басып жүрген асылдар. Бізді тоқтоғылдай болалбай, ескілердің ештеркен қалың елдің қашында құпылына толалбай, кейді қиналабыз қалабыз. Анседағың ақындық ұлы мынан өнерді жолдып жүрген балабыз.
Анда өнөрүмдүн акысын бергени келдим бул жерге. Сөз бермедиң калың элге, тергени келдим бул жерге. Калың элдин батасын алганы келдим бул жерге. Көңүлүңдөн унутулбай калганы келдим бул жерге. Андан ала тоолу баарыбыз, жашы менен карыбыз. Эгемен элбиз эскитен эч кимге башын ийбеген. Ааламдын элин кыдырсаң карачың адам жок бизди билбеген. Акын чаңырдап турайын Аллахым берген үн менен. Сөз башында барыңды куттуктаймын туугандар. Босогодо кир алган элдин баары бир алган эгемендик күн менен. Мына майрамыңдын артынан сентябрь келди, кубаныч көрүп жатам жалпыдан. Балдардын барың эртетан мектепти көздөй басышты. Кыздарың ак фартук кийип, чачынан ак бантигин тагышты. Кээ-бирлериң үйүнүн короосунан гүлүнөн үзүп жулуп алышты. Букет кылып бүт баары мектебине барышты. Кээ-бирлери сагынып, эчекесин жолугуп, мына кучакташып олугуп, көзүнөн жашын тамысты. Кантсе дагы келеле, бөбөктөр турат кашымда, аларга да бир аз бер акындык кылып бере. Жаңы окуу жылдын башында окуучулар турушат, ушул залда кашымда айланайын жаш балдар. Ата-энесин ээрчишип бүгүн кубанып келип аткандар. Майрамына майрамы кеч кирсе да момент уланып келип аткандар. Мына мындай бөбөгүм, Алла таалам кубаттап ата-энеңди жөлөгүн. Берген сүтүн алардын актай турган болусун. Жалкоолонуп төшөктө жатпай турган болусун. Мекенин сүйүп душманга сатпай турган болусун. Бой жеткенде булар бүтүн кыргыз калкыбыз улуу кичүү жалпыбыз мактай турган болусун. Бактылуу жаштан болсун деп бөбөктөргөн улуулар гана бир алакан чаап койсун. Мен ырдап атсам эринбей, мына бул турган микрофон уламдан уям ийле, жаңы күйөөгө чыккан келиндей. Көтөрүлүп койсом да иилип кайра баратат. Неудобный кылып бунун туш жагы кайсыл жакты каратат. Андан көрүң уялбай мунун алып койсом жарашат. Мунобул жерим бурасам мунусу да болбоду. Айтор жүтөтүп менде якынды. Короче стойкаңар кордоду. Кантсе да кандай болсо болсунчу эмиң эркелейин ырдайын. Бүгүн тамашага күлкүгө ушул залым толсунчу. Абдылда менен Тынарды ой айткан ар бир сатирасын кууп жүрүп калкыбызыңы жактырып алып угарбы. Чындыгында ушулар саясаттан сатираң ойлоп табып турушат. Сатирасы чын айтсам не деген шумдук кылышат. Угуп турсаң күлөсүң, эскерип мынан эртесе кечкен айтып жүрөсүң. Күлө берип кыткылап жүрөгүңдү болкутат. Ушул экөөсү эле чын айтам ак үйдөгү 120 депутатты коркутат. Атаңдын көрү дүнүйө. Ой булар чындыктын айтып ушундай. Не деген мына саясат басар буттан тайышты. Саясатчыларды мындай кой, ошактан сатираны жаратып ушул экөө эле байышты. Азыр экөөнө көңүл бөлөбүз. Жанагың Абдекем алып алган пакеттен эмне бар экен баарыбыз чогулуп бирге көрөбүз. Айтор Абдекем мынан Абдекем бул сатириктин асты экен. Тынарбай кем болгону бир кудайдан берген бакт экен. Айланайын таланттар такшалып жүрүп талантың көп эле болсун көр арман. Фанатыңдан айрылба, көкөлөп учуп асманга, канатыңдан кайрылба. Эң эл менен кошо күлүп жөр, эч качанда кайгырба. Андан экөөсүнө гана бир ийгилик каалап коелу. Алакан чаап келе экөөсүнүн кадырын бир көкөлөтөлү жогору. Мындай болгон күнүмдө бөлөкө кудай сунган жок. Эгемендүү Кыргызстан тынч эле жашап жатабыз.
Baldarыбыз тынчуктап түндөсө, атылган октун замбиректин бомбанын үннөн коркуп турган жок. Азыр тынч экен ушул заманда, өкүнүп мынан өзүңдүң өрттөгөнүң жаманда. Жети дубан биригип, бөлүнбөстөн дос болгон, кимин кандай болбогон, биригип бирге бир жерге, ынтымак менен топтолгон. Эми түндүк түштүк бөлгөндөр, алардын ачык айтам туугандар жан дүйнөсүң өлгөндөр. Улутка карап болбосо, жаман көрүп тургандар, аларды Кудай ургандар. Ошондуктан туугандар, улутка карап бөлүнбөй, жаман жактан көрүнбөй, ынтымак менен бир болуп биримдикте туралы. Ынтымак менен ушундай бүтүндөй мынан ала тоолу кыргызга кызмат кылалы. Өркүндөбөсүн келечек, ул кызга кызмат кылалы. Ананда кечээ күнү кеп уктум, билесиңер менен уктум. Ички мына туризм өнүгүп мына жети дубан катташкыла деп уктум. Ушундай болгон буйрукту берген экен ажообуз. Мына таластан конок келишти, көлдөн конок келишти, бир башкача болуп жашообуз. Эмиң алды көздөй өркүндөп өсө турган бололу. Кологоңшуң өлкөдөн алды көздөй тартынбай өтө турган бололу. Ананда кылымдан кылымга арыткан, орун бир алган тарыктан санап көрсөң чиркен ай, эчендеп чыккан данышман. Ордолуу мынан оошубуз, улуу кичиң аралаш, тең тушуңда доосубуз. Жашап жаткан жери ошол, ынтымактын эли ошол. Болбосо Сулаймандай тоосу бар, орун алган борбордон. Конок келе тар күнү, таласыңды мындай кой, акыныңды тыңдай кой. Керекпиң Андижан менен Тиякта, Англия, Париж, Лондондон коноктун баары келишкен. Мына болбосо шаарда мына калабыз. Жетекчибиз мэрибиз, эмгегин бүгүн көрүүдө шаардагы элибиз. Мынан эрте таңдан эл менен өзү барып мусурду жетекчилер аралап, жолдун баарын каралап, өзү туруп тазалайт. Эмгек кылбаган мынаке башчысын кошо жазалайт. Болбосо губернатор өзү бир башчы болуп турганда, жакшылыкаң ушундай жарчы болуп турганда, кадырын баркын билели бул күндү Кудай сунганда. Болбосо бириңди бириң бул күнү эң укпай калган замана, телефондун ичинен чыкпай калган замана, балык аттуу башынан сасып калган замана, кыздан жигит уялып качып калган замана, 60 сомдук кычкачты $600 акчага сатып калган замана. Ошондой болгон заманда кайра кайтып келбейли, Кудайга шүгүр дейли да, ушундай сонун заманда өкүнүп сүйлөп бербейли. Эми чындыктын айтып булакын элге ырдап бердейби? Эмиң алдымда турган аталар калпагы баштан түшпөгөн, күн өткөн сайын ушундай ынтымактан күчтөгөн. Жолугун салып башына, көрүнүп көзгө татына, балдарын ойлоп эртеңин бир аз агала баскан чачына. Апа деген ушундай, деңизден даң апалар кенен инсан эмеспи? Деңизден даң энелер терең инсан эмеспи? Асмандан даң аталар кенен инсан эмеспи? Ошондуктан аларды ак батасын алалы. Бейиштин жолуң ошолор, урматтап сыйлап ушинтип бейишке оңой баралы. Эмиң узатпайын сөзүмдү, көрсөтпөйүн өзүмдү, ушуну менен токтоюн, ашыкча кепти кошпоюн. Калган каткан кептерди дагы жакшылыктар мол болсун, келе турган жол болсун, ошондо ырдап кошкоюн. Аягында мынаке биринем күлүп турганда, ырдасам ырдап алайын илхамды Кудай сунганда. Шаршекең деген бир акын куудул экен бул акын, тойго келип алыптыр. Ырда десең ырдайм деп берилген жерде токтобой, көзүн жумуп ачпастан жарым саат ырдап салыптыр. Аягында бүткөндө, көзүн ачып акындын алдыга көзү түшкөндө, элдин баары жок экен, үйүнө кетип калыптыр. Жанында жалгыз бир гана кемпир калып калыптыр. Ансе жана Шаршекең мынтип сөзүн салыптыр. Айланайын энекем, Азамат Батыр эрекен, элдин баары кетсе да, үйлөрүнө жетсе да, өзү жалгыз эл экен. Ансе сөзүн баштайт энекем, жанагы кемпир кеп айтат. Эне билесизби, нени айтат? Күлүп карап турсаңыз сизге айткым кел айтат. Ой Шакең, токтот сөзүңдү, астыңда төшөк меники күтүп атат элем деп айтат. Дал ошонун сыңары күтүп аткан абдан көп. Эң акуудулдар качан чыгат деп сабырынан Тиякта бүтүп аткан андан көп. Айта берсең акында түгөнбөгөн сөздөр көп. Ырдай эле бермекмиң уулурайып Тияктан жаман көргөн көздөр көп. Сыйым барда кетейин, кетпей анан нетейин. Эң эгемендүң өлкөнү бир сөзүм бар кайрылам. Айтпай кетсем анда мен өзүмдөн өзүм кайгырам. Ой мына милициялар иштешет,
çegarada saldatlar mekenim kanday boldu dep jonu barıp tikteşet. Oşolar bar uşunday üydön çırgap çıkpayбыз. Mekendi korgogon saldatlarың бар бүгүн магдырап жатып уктайбыз. Эгеменdik майрамда салдаттардын ананда милициянын бүт барын куттуктап алып кетейин. Анткени алар барда мен бармын, мен максатыма жетейин. Түнү менен уктабай мекенге кызмат кылышат. Үй бүлөм аман болсун деп, мекеним аман болсун деп уктабастан түндөсүң тикелей тике турушат. Аларга мен айтарым, хадистин айтып белекең, андан соң артка кайтамын. Эки көз бар туугандар тозоктун отун көрбөгөн. Бир көзүң бар уккула мен айтып алган өрдөнөм. Бир көзүң бар намазда ыйлаган көз эмеспе? Андай болсо барыңды жай намазда жалбарып ыйла деп берем кеңеште. Экинчи көз туугандар ал мекенин коргоп түндөсү уктабаган көз экен. Анда милициялар, солдаттар бул ошолордун өзү экен. Ошондуктан келели солдаттар менен гана бир, милициялар аман бир, эң оорубасын деп бир, катуура гана канча берели. Birimdikten ıntımak, biyike baskan kadam bol. Oorubasın den soluk tangaman bol. 6 gün öçün ömürde jaratkanга tapsırdım. Barınar birge bir yaşap baktulu bolgon adam bol. Anandan ala tolu Kırgızstan. Uşunday ıntımaktın el tursa kantıp algan önbösün. Irıstın elim turganda kantıp gülküge göngül bölbösün. Yaşay versin Kırgızstan. Kılımdan kılım karıtıp mekenim takır ölbösün. Келиңиздер, анда эмесе кайрадан ушул татынакай ырлар менен өзүмдүн ийним, ушул отурган аталарыбызга, апаларыбызга баарыңыздардан кечээки эгемендүү майрамыңыздар менен өтүп кеткен күлкү майрамыңыздар менен куттуктап, кайрадан сиздердин алдыңыздарга Азамат Жоробаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Азамат Жоробаев. Turamdın şap seleyi Үйін қатпаста Дирилдеткен қосалы тобышымды Чепким келет менің да ошо күнү Бир корком албайм Omuzundu Çok menin ukkum gelip başkaça ündü Cazgır bas carına işenişti Çok menin sezgim gelip düğünödeki Sağın içtim sarayı bas Al bu gücüm, al bu gücüm Koştur elim ukandı Batın alba Yüzsüz dilsiz kısıla geçürüğü Kimsin degi beytanmış Gündürü tündür Sağınıçtan pusadan Alsırama Çok menin lukkum gel
başkaça ündü. Cazgırmaz carığına işenişti. Çok menin sezgim gelettün ödegün. Sağın içtin sargayı bas. Al bu gücün, al bu gücün. Çok menin nukkun gelet başkaça ündün. Cazgırmaz carığına işenişti. Çok menin sezgim gelettün ödegün. Sağın içtin sargayı bas. Al bu gücün, al bu gücün, al bu gücün, al bu gücün. Жолуктук кайра баштан коштошобуз жакындап көргөн сайын биз достошобуз сагынып биз силерди ар силерибизди жүрөктөрдү козгошобуз Ayrılsın can bile olganı, açılsın baktalay çolundadı. Eline vurmakta kem olmalı rahmat, amandıkta yele çolu kalır. Hey 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 hey. Daima siler bizge, jönöksüngö. Жашоодо ырыскылаш өнөксүңө келбейди жазда күздө жайда кышта убакытта келесиңер айрылсын жан бийле ооруганы ачылсын бакталай жолуңдагы Республикасының еңбек сіңірген артисті Абдылда Иманқұлов, Ырысбек Жантыраев, Равшан Момонов, Диана Артықбаева, Жаңыл Құдайбергенова, Ақбаралы Тасбаев, Гүлмира Базарбаева, Азамат Жорабаев, анан чарчабаган мен. Қодар Құрбаналиев. Жашайлы кызмат кылып элибизге болуба кайтып келбей элибизге ыры көлкөгүндө байрам болуп турсун жерибизде элибизде айырсын жан бийле жолуңдагы келдилер урмакта кел болмалы
Uşunu bilen bugünkü konsertimiz soňuna çykdy. Hudaýym beýde Kyrgyzstan alys kılıp, üýüňizlerge aman esen jetip alyňyzlar. Dagy bir jol uşunday syýkyrdy sahnabızda, ordaly oş şarızda jolukanga jeýin saq salamat bolyňyzlar. Bugünkü konsertge dagy bir jola hoş gelipsizler. Assalamu aleykum, rahmatullahu barakatuh. Hoş gelipsizler. Rahmat. Aman bolyňyzlar.